Hello Muntina namite hozo se limna kahin nei kinun chule tu ni kho lajing nisimli sangni le somni ranga din jong thuso chum ho kuki time sa kun phun do na anei ki taw heti India government le NSN IMD framework agreement kinop tu na su anakayo kum som thin to kilhonin All Naga Students Association Manipur and samin heji kum som sunga hin Indo-Naga political issue to kisaya head heading ima akiboldo poitin adlung nuplo now anapung do vinahi. And some to so in a say na chun Naga mipin achisa August nisim tum sang nile som langa India government le National Socialist Council of Nagalim NSN IMD framework agreement kinupto na su anakaisu kipatain anavel kamuvin. Hijihin Naga mipi lungtim sunga kinep na thabe muchi anatudo ahiatin. Hinla hechi kinup tu na sui ki kai kum som zo jing in chong kinep na bang lovin imatsa aga su muding om nai puyati na hi tu hin hechi kinup tu na chu hitabong din mun bem hi jing jong le ensamin Naga political issue to kisaya lungthimana se India Prime Minister Lui Hozo si chunga ki pathu opongin achi sa sangni le ni kuma Naga te thu sim kichi head pinani India Prime Minister Lui Atal Bihari Vajpayee panla na hin Naga te isu hi sulhap ngai ahi dan sora ki pa anavet sa ahitai tin and some to so chun asizin chule government of India in jong Naga te hi khangtu sim kichi ta nei sa chule India ahi lo le Myanmar noi za jong khalo ahi dan head pi na officer ta nei sa hin hichi hi Indo-Naga peace talk to kisaya head the khara hi ati hichi zo wa ki pa Naga mi pin Indo-Naga peace process hi hoita adin pi jinga hin Indian government lam kai hon athu akin theilam pena asul hab diwa Naga mi pin amho chunga ta sana akoi jinga hiati ta sana di ta akinei jing laiza tu ni khwa India government in delay tactics achi pi jing hi India vai pu sarkar lam kai ho ki ta lo na le ngaisa lo na avet sa hin India lam kai hon akin theilama hichi Indo-Naga political issue hi aseina asim diwin jong nge na anizuvin hi Achisa July nisim som lagi jana kipat Foothill Naga Coordination Committee infarto kinaiza milong ho chen namun hoa kuki ho chile wale anakhaun nisom nasagi hongling tan hizong le tu ni chanin lambi kha hi chizom na lai ding in thulu na asim ki dovinahi jani jon kampo pi district sunga lengmai naga ho chen makhan muna FNCC hole makhan khu lam kaile mi pi ho anakeu khomo vinahi am ho ke ho la na chu hi le FNCC nge na chum su anei ho chunga sarkarin togun anei to ka sia infarto kinaiza milong ho chen agam sung ku ki ho chile wale ki khazam jing dinga hi tin ki thulu na asimu vinahi FNCC ho ki phin su hi le milong ho gam sunga German le Tiger Root ki sim thailo ding milong ho gam sunga SO kem ho la do ding chule kani le ki bol ho kham ding ti hi Hechilam pi ki khathua hin July nisim som ni lagi rachun Manipur police ho to FNCC ho anakeu khom vinahi amani ke ho khom na chun FNCC hon amho hasana thu hole deidan dang an seuvin Manipur police hon FNCC lam kai ho koma lampi ki kha chu ala do diwin nge na anane juvinahi Manipur police in nge na anne wanga tu ni chanin FNCC hon ku ki ho chile wale akha jing lai vinahi Kuki zo council in zong thuso ana bolovin FNCC ho koma kuki ho chile wale ki khachu la do din nge na anne zo vinahi FNCC secretary B Robin Kabuin thuso kha ana bol na chun agam nei milong ho head pi na panglova kuki ho lamlhan ding lampi ki sim ki gu hi milong ho ki noi si na hiatin milong ho gam sunga SO kem hin milong gam sunga chamna hin su boi the hin milong mi pi ho dinga jong lungmonum lo hiati New Delhi Kopia North Simlai Mini Chema Anasun Mithum Delhi Police in Chani chun anamani nahi akiman mithum hola chun chapang kumling lo khajong azawina hi amho thum hi North Akun Simlai Mini Delhi Vijaynagar area Chema Anasud Jiuwa ki manahi tin Delhi police officer hon asai winahi thilso hi achisa July nisim som tum lakha nilha lang nidan livela so hi Manipula ko na Delhi a lekha sima
Jerry le aloi pa sefer sun dukan khana tui aki chopel hona mi thum ho chun chema asura hi akiti baya hong kipu mi li ho chun norisa kun simlai te ni chu ananai pheuwa anaki nil sangwa hechia chu mi kharin Jerry le sefer chu chema anasura hi akiti hechijawa chu chema ki sun te ni chu Hindu Rao Hospital hluda hilani Deputy Commissioner of Police Northwest Bisam Singh in Asaidana amani hi nasaten alim hloni atinahi THUSOH to kisaya Mother Town Police Station a kezi lurahin chole athu khulchil din team khat police in asim do in police team kisim do hotsun CCTV footage ho avechelovin court detail record ho analyze bolovin hichizawa chun misuna pang ho madodin local source ho mangchawin hi Police ban la na to misuna pang Krishna kaisap chu madahin kumhlinglo chapang khadzong akimat thana hi Police in tudo anina wachun chema misun hotsun athil bolo chuki phun na ani zovina hi misuna pang mi lila mi thuma kimantan khatwang hi ahi na ti chu identity akihanai pu na hi achi sa August nisim ni chun Kotu chairman Thanglin Kipgen Makai Noiza Jantar Villa Sapormena Muna Kutu Sunga Department Josin Kipana Mai Chamle Ngailuran Kung Anaso Khomovinahi Kinguna Chun Phachom Tuin Pastor Mangkholin Kipgen Kutu Prayer Share Co-Convener Apangin Kipat Tauna Pastor Jamsei Tothang Kutu Prayer Share Namanginahi Thanglin Kipgen Chairman Kutu in Ahong Josit Sunga Kipatu Seipumin Limna tu asizin amana holimna chun kumniwal gal ihin neuto kilhana Kutu department chumchuma na tongzo si ho tilkho na le pacha na anezin chule tilkho na jong anei pe pejin hi Lunthang ho ki working president Sahilka vice chairman Kutu injang kin sungchun holim na anezin ahong ki khomi pile Kutu ba kai lam kai honjang holim na phat anamang cheuwina hi Kutu lam kai ho dia wangthum pina le tauna Dr. S. Songloi Secretary Kokizu Christian Relief Committee in Anezin ngailunan kung sokhom na ding tao na zong anamang pepizin na hi Chandir Naga People Organization CNPO to gona noiza Jani chun Chandir District Headquarter muna India government le NSN IMD ka framework agreement kinupto na sui ki kai kumsom lhinna anamang ovinahi Chandir District Naga tribe somlakha ti khailhana CNPO in India government le NSN IMD ka framework agreement hi nagate political issue adia appoint mo pena hi government of India in achipi loiding in nge na anizuvina hi kin sunga chun CNPO in government hi nga nge na point li an bolovin hi chi ho cha hi le framework agreement pansa solution umsa loiding Indo-Myanmar border fencing na to nga sa ding free movement regime tisu FMR kilado nungkoi ki ding chule naga flag le constitution head pin na ding tia hi janha framework agreement kum somthin na kinin na chun CNPO noiza naga tribe som la khada kun lam kai ho all naga student association Manipur and some naga student union Chandil NSUC le Chandir Naga Christian Forum CNCF ho bana mi pitam tainjong pan online na hi Nagalam kai hole framework agreement ading LAHKHOM na chu CNCF president Rerenso Naisa kain anamakaizin chule framework agreement naga tribe chum som lakhat ho pawa kile do jong jani jing kalang hoin kai khom na sim do ding in anhom do wina hi Manipur Sarkar in Jani chun Manipur sung district chum subdivisional police officer post hondo ding le infar mantipukriya new secretary muna police station tha khat koiding in phachana anizwina hi SDPO tha ki koina ding ho cha hi le kangpok pi ting no pal kasom khulin kamjong phaljo noni infaris chandil churachanpur le tamenglong hi Manipur DGP in Jania THUSOH bolna chun SDPO post tha ki koiding hi police ho na to machal na ding le district hoa law and order vetum na ding a hi ati Manipur police on nge na ane uto kilhana SDPO post tha koiding chu Manipur Sarkar in athu nopi na anani wa hi akiti SDPO post tha ding hot chu hi le SDPO kangpok pi SDPO Saparmena SDPO New Kithiman bi SDPO Tingnopur SDPO Kasom Khulin SDPO Kamjong SDPO Parbung SDPO Noni SDPO New Capital Complex SDPO Chakpikarong SDPO Singatle SDPO Tamei hiding a hi
State Civil Secretary le Police Headquarter Mantipukria chun ding togun aumzin amuna security hingsela koingai a hi tin thuso achun akisejina hi Secretary kisim tha namuna police station koi ding ki ko na hi Secretary le Police Headquarter bo ventum na ding hilova akim vela Manipur High Court IIIT le Forest Office hozong avet kolkhom theina dinga ki go nga hi tin DGP na sejina hi Infarwi sunga New Capital Complex azong SDPO khati koi dinga hin ama chun Secretariat Police Station le hingang Police Station zo avet kol dinga hin District tha kisim kangpo pi tingno per kam zong phalzol le nonia Supervisor Officer akiwa jin zong hechi District ho azong SDPO post tha ki koi go hi ati Sarkar Finance Dinmun ato khalo na dinga SDPO post tha kisim ding ho hi Police Department a post sanction ki bolsa DSP a hi lo le SC post hon alo diwa hi zong kiti SDPO post tha hong kisim ding hi munkam la le thu boina thei mun ho ade a tingno per le kam zonga police station ho avat kolova thilsu ho khulchil na hoita achil ha theina ding le border ho hoita akivat kol theina ding lungela kisim hi tin jong thusu chun atalangina hi Manipur Police on jani chun infarsung munchum soma mail hating noi chum mi gir na manovina hi mail hating noi ki man ho chu Kanglipa Communist Party noyon Kanglipa Communist Party taibong anba Kanglipa Communist Party People's War Group le pripal ho ahiwi KCP noyon thing noi ki man pa cha hi le Infaris District sunga lamlai chingkhu ne frama cheng hari meite Elias Pari Elias Thiembung ahin ain koma farm khara anaki manahi KCP thingnoi pa chu Aadhaar card khato ki man khoma hi KCP taibong anba thingnoi ki man pa chu ahile Infarwi sa hobom marak ngangom le kaya cheng heisnam bobo sing 37 ahin ama chu police on aina kuna anamaru hi agiti bobo chu mi pi le school chum ma sumdong le mi hi agiti ama chu mobile phone khat le Aadhaar card khato ki man tha hi Police on Infaris le Bisnupur District KCP People's War Group mi nga zong anamanovina hi mi nga ho chu hi le Infaris sunga patsoi police station in a hope kachi khul mamang leikai thangjing kholina cheng mayang lambam Prem Kumar Singh 28 years Elias Manau Infaris sunga Lamfair police station in a hope Jingmei rong maning leikaya cheng Yambem Sitar Singh 39 years Infaris sunga Lamsang police station in a hope sunga Lamsang thong maning le kaya cheng Sorokhaibam inautun Singh 38 years Elias Noyan Infarwi sunga Lamsang police station in a ho Khalairin Khabia cheng Khongbatabam inaucha Devi 52 chile Bisnupur District Thanga ngaram le kaya cheng Tu pera Infarwi District sunga Malom Tolihal maning le kaya cheng Oinam Nauba Singh 18 years Elias Prithi ahiwi KCP People's War Group mi nga hoa kunchun na pistol le magazine khalle mobile phone nga anamando vinahi Infari sunga losang khur awang le kaya cheng pripak thing nui Sorokhaibam Rohit Meite Elias Salai 24 years young pungdombam muna anamano vinahi Ani su nungchun Churachandpur district posting BSF personal khat numeichunga sexual harassment to kisain ato na kun suspend aniki bolin hitol hanchun police khura pelu nahi BSF wa kun thisu ki mukharin asaina chun asepeu mi kharin numeichunga chonchan hoilo sexual to kisaina to ananei dan lamkai hon ahin hedo to kilhanin khongai so lovin ama pa chunga chun action achil ha pingalun a service a kun suspend na bolun aban khul na achil ha na din jong police khura pe do na jong anei ngalu nahi koi hile soldier kha ahina chonchan hoilova hin khomang aumle apet pena achunga BSF ekle dandung zuya mala na kinei peding hi tin jong thusu chun asei ben hi gelo theju BSF ho hi gamsung buina to kiseya Manipur gamsung munchum chuma battalion izat ham hi an hi koi lut be na hi hitol hon chun BSF lam kai hon gamsunga dan le mulve sui police ho ki thu pina ding ki hilova agam sumi ho lungmon na le bit na dia jong pan ala di win jong anasayun hi Manipur gamsunga dan le mulchung chang sem tu na ding to ki sein ADG BSF Eastern Command Mahesh Kumar Agarwal chu Kolkata akonin Manipula dan le mul vesuidia hung ki solut gamsung munchum soma deploy ki bol BSF company so Lamlhahna le
Governor Zaunan Security Advisor Gurdeep Singh le DGP Rajiv Singh Hozong anakimu pin gamsung security din mun ho velvet na le apapendia mala na nei din ki ho khom na zong an neu na hi Infar Airport hong lung lun chun BSF wa IG Zaunan BSF senior officer hon lamtu na an neun hitol hon chun gamsung mun chum ti chu Thobal Bisnupur le Sisipur district BSF deploy ki bol ho to ki mutu khom na zong an neun commander ho le troops ho to zong pan la ding dan an sei khomun chua chun aman zong sipi ho hi nga ki ta ta le gun chu ta gamsung dan le mur sim phana ding to ki se pan ala diu win zong til kho na an nein nikhuni sung mun chum suma lam kai chum sum ho to sei khom na anei zo to lonin jani khu chun Kolkata lang zonin anakal sung do ki ta na hi tin thuso ki mu chun asei na hi Indian Meteorological Department akun gamsung mun sum adia North East le Eastern State hoa guna sata zu theiding din mona dan thupun ahin bolun red alert phun do na annei naw gamsung ho chu a hi le Chhattisgarh Haryana Chandigarh Delhi Himachal Pradesh Jharkhand Kerala Mahe Nagaland Manipur Mizoram Tripura Tamil Nadu Pondicherry Uttar Pradesh sule Uttarakhand ho ahiati hije chun akisei gamsunga ummi hon chingthei ta le kiveng ta hin khu imanova gamsunga thunei hon kivena dia malana asim hozong to sat na api diu winjong nge na aneiun hije chun kiven na malana inei pan lo le iwai ge the a hi hije chun munchum chuma na mi te hon jong tuisu a hi lo le tuilina kun kivena ding malana inei diu hi ikitip na wa hi tu ni khwa dinga thusu la khom chum phun do na hi nei thiu hi chan chu hi tan ti